Göster görüm qonaqları necə qarşılamaq. Gösterim de. Emi oğlu. Muşul lazımdır. Senin emi, muşul lazımdır değil. Akşam mezarı da verersen de. Yeter belansı. И вот этот человек будет встречать зарубежных гостей. Bura bax. Xaricdən idmançılar gəlir. İngilizcə danışabilirsən? Xatircan. Onu сказал. Yes, of course. Son of my uncle. Do you need a car? With you speaking, do you need a car? Evening market, what you give there?